Iran in US vauna a chang let indauta se engtin nge ni ang Iran sarkar thupuang tu Ali Rabiei chuan thotran ni liam ta a US President Donald Trump airstrike bo cruise missile emo manga Iran be tumti chanchin burang rangin antar lan chu chang letin Iran chuan ama be tu te be na chu nataka chang letin athung rulanga Ahmed mitvek donani ati US ven himna mun pui Pentagon chuan Commander-in-Chief President Donald Trump Iran chuan nuclear bomb siam tuma Iran nuclear deal bo chhein ama zong ayan sa in uranium atlifi mekti International Atomic Energy Agency in an puan nu loka Iran rambe dan tur hi White House a khon bol upaho te a soipuya he strike plan si akim chang puan ni lo ma se Iran be dan tur chu cruise missile manga ka thoremo cyber warfare manga Iran satellite le internet system ti buai chiememo Israel sarkar manga an in ring lo lai be thutemo ni in an ring hlomani Israel hian Iranin engti kongzong ma nuclear ral thuam anei adu lo bura Iran ram hruai tu te po in voi duai lo chu Israel ram hi khovel me patangan nuai bole juda te tha chimi turti tongkam deng khong tak le vauna thu an lo chak chuak fo to a Israel po hian Iran chungchanga hian thurum tak alo chak chuak ve fo to bokani President Trump chuan Iran be dan tur kong rang zong turin a khon bol upate a hrila ma se tuna Iran beyemo beitura malam pan chu khovel le Middle East biala muanna din munti der thong tu ani thei ti in an khap sakri ni in an tarlang Trump chuan Iran chu ana thei ang bera hrem le hrek char adua atum thlat bokani US sangoi zon pui Israel in Iran hi Middle East biala ram thil ti theile sarkar chak tak ani a hlau hle a Iran in nuclear ral thuam lei atum na chu engti kongzong po a dodal le ti top atum thlatani Israel Spy Agency Mossad ui hrethiam te chuan kum sang nei som atanga sang nei som pani in kar chungin Iran nuclear scientist palingot an ka hlum sak to a ma se khovel ma a kan ti ani e an ti ngai lo Mossad ho te hi khovel Spy Agency turu berle chuan omber anga soi an ni thin Israel nam mel mania an ngai tha tura an ti te zinga dam chuak anum ngai lo an ti hialani Iran nuclear scientist physicist Mossad Ali Mohammed chu kumsang le som pani khan teran khopuya motorcycle remote control bom mangin an thata November sang ni som khan nuclear engineer Majid Shariari chu an lo bom hlum to bokani Iran chuan kumsang ni som pani khan Israel spy Mossad agent nena Iran nuclear scientist le Iran nuclear ral thum siam dan tur hril tu mi pakhat an khai hlum ve boka kumsang ni som pasari khan Iran military mun poimo som thum le nuclear scientist te chanchin le an omna hril tu a an pu chu an lo ti hlum to bokani kumin okas ni sari khan US le Israel tangdun chuan Mossad spy mangin Iran rama al-Qaeda huai tulu berdottu Abu Mohammed al-Masri chu afanu Miriam Minen teran khopui dai fema anin bula an lo thatto bok Mossad spy pani te hian al-Masri le afanu te kara an chuang lai hi motorcycle bitumin silai ri thupna vu mangin voili lai an kapa an lo da thatto bokani kumsang ni som pasari khan US le Israel tangkopin an siam computer virus sikat start next mangin Iran nuclear mun pui chu bein computer enga mozat anti chiat saka kumin July thla khan Iran nuclear plant omna natan sa an man ropoi mo thren khat chu akang chiama ma se thil a khoi chiat tam ma in an thel thei ram Iran chuan Israel dia an puna in Israel hian aphatlat thungani US President atan thlan thar Joe Biden chuan January ni somni sang ni somni pakhat khian White House alu ngei don ni inalanga Obama hunlaya Iran nuclear deal chu thar thole atumti soin Trump pakai ruai sarkar eroin kumsang ni som panga asiam Iran nuclear deal hi me sang ni som pariat khan an lo chua san to a Iran hi athei angin an rek mekani Iranian ambassador to UN Majid Takravanchi chuan UN General Assembly International Atomic Energy Agency malak na chu thei top chua an thlop tur thu soin leibik nei lovin an thokang ti karing bokani atia heti rual hian IAEA malak na chu alang kang turani atibok International Atomic Energy Agency hian Middle East biala Israel ram tereute in nuclear bomb anei bik chu an soisel ve thawa Israel hian khovela nuclear ral thuam thunun na le khwa khirna siam non proliferation treaty chu azom ve du lowani
Iran in nuclear bomb siam atum chungchanga Muslim ramjinga Iran mel malian tak Saudi Arabia chuan Iran nuclear nei tumna ti top saka khap ani lo chuan Saudi Arabia po in nuclear ral thuam a cherve mayang atimo mai Saudi Arabia Foreign Minister Adel Al-Jubeir chuan Iran in nuclear bomb siam atum hi khapani lo chuan Saudi Arabia po in nuclear ral thuam a siam thei lo na tur a omlove Iran in nuclear ral thuam a siam phot chuan kan siam ve nge yang kan ram le mi puite ven himnan kan siam anga yani ati Iran hi Muslim du fir pol sia Muslim ram ni in Saudi Arabia hi akhun khan lo chi sani Muslim an ni ve thung Muslim ram ve ve ni chung si in an in ho hle a Saudi lal thita phei khachu Iran dawa soprep mei chak et reng thin tu ania President George W Bush hun lai khan rule chu alu tan sak tur ti in Iran chungchang hi alo soi hial to ani Iran nuclear deal chungchanga hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan November ni som pasari thole ni khan US President elect Joe Biden chu minute som ni ngot phone bia in thil omdana soipuya Israel Prime Minister in US President elect Joe Biden abiak ta kawang hian President nilai Donald Trump chuan White House chua san ngei don ni in alanga US le Israel in lai chin na chungchanga in biak thuai an remti ani Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan Joe Biden an kumsang ni som panga a Iran nuclear deal ti tharle atumani chuan Iran chu in hong taka thil soi ho turin a in pe rengani ati vebok heti lai hian US Secretary of State Mike Pompeo chuan Middle East ram sang to in Israel UAE le Bahrain ram ten in remna an lo siam tak te chu azial fel puidona Israel athleng to Israel hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Defense Minister General Benny Gantz Foreign Minister Gabi Ashkenazi Energy Minister Yuval Seitinis le Mossad Hautulu Ber Yassi Cohen te amuang Israel Energy Minister Yuval Seitinis chuan Iran nita ila thlamuang taka omhar ka tiviawang Iran in nuclear ral thuam siam tuma uranium thitfim na akalpui zelani chuan US in sipai chakna in abei thaya chutiang ani lo po in khovel ramdangin an bei thayani ramdangin an bei thei ati hi Israel ram ninge in mi nan nga yani Iran sarkar thupuang tu Al Rabia chuan Israel hian miril ruti buai tumin ril rulama indona akalpuyani ka ngai dan chuan US hian khovel ti ral muan loemo Middle East biala muan na ti der thonemo adu karing lo ati ve thung November ni som pariat jing khowar lim khan Israel Defense Force IDF te chuan Syria ram chunga Iran sipai Quds Force le Iran Revolutionary Corps Guard te in benbel na mun chu indo thlo na mangin an bei thuta thile hliam zat puanzar anilo Israel Air Force te hian Israel le Syria in rina lai an bei ni in an soya Syria ero chuan Damascus khopui dai omte an ron be ani an ti ve thung Israel Defense Force thu chu chuan Warehouse Command Post Military Complex le missile an bun na munte kan bomani ti chawin thu chuan siamani Israel hian Syria ram chunga air defense le Iran sipai in kulna munte hi anwa be mai thina anni lamla lo in ringman heksu an lo se pui ruat tor ngot mai thina ni Israel le Syria in rina lai Golan Hei ta hian Iran hian Israel ho MM2 helpol te tran puin ral thuam an chek ba ka puak thei thil dang an chop thina hek thil te hi Israel himna ti der thong tu ane wangin Israel hian athli thlai renga trulan ti huna anwa be mai thina ni engtit nge US in Iran abeyang pakhatna indolong mangin US Navy long te chu Persian Gulf tuipuya an bok furmaya chung indolong len te chuan Tomahawk sub cruise missile an pai nual boka an chevel mel sang khat le kami te chu hla mi lovin an ka fu chat theivek don ani pani na indo thlona mangin USian a indo thlona chuan vor steel bomber trajet B2 Spirit bombers rol mangin Missouri State atangaron thlok wangin Middle East bial khoilaya po bom an thlak thaya B2 Spirit bomber te hi an chuan ema wangin USian ramdanga po achop ngai manglowani pathumna Israel mangin Israel chuan US in do thlona tun lai ber 5th generation fighter F-35 mangin Iran ram chung adu lai avabom theidon boka Israel Air Force te hian Nevatim Air Base F-35 rual da in atul huna cha chuak turin an in pei reng to ani palina cyber attack mangin Israel le US mithiam te chuan computer virus an siam chua te mangin
Iran ram chunga computer internet ne na in thlun zom te chu an vati chevekanga a bikin na tans nuclear plant chu an bitumang pangana an mi poimo te ka hlum US le Israel spy role CIA le Mossad agent te chuan Iran nuclear scientist le an mi tha du chu Iran ram chunga hit squad mangin an va phil zeu zeu thinang Iran po in US le Israelin an beyani chuan a chang let ngei dona engtin nge a chan le tang pakhatna US in Iran na bei vai chuan Iran chuan Iraq Syria le Gaza Strip ram chunga guard force le Iran Revolutionary Guard Force te mangin US military base chu rocket le 22 ballistic missile in an kap chiamang panina Iran hian Israel kap pha ballistic missile anei trawangin arem chang chang atangin Israel ram ka ngek atumang Syria le Israel an inrina Golan Heights atangin Israel ram ka nuam anti le bokang pathumna Iran chuan Middle East biala an mel mahlun US rian sha sani Muslim lalram Saudi Arabia chu athei angina ka bokang palina Iran hian Gulf tuipuya indolong ahung nuala chunga tangte chuan US le atho puiram Israel Saudi Arabia te akapang kumsang ni pakua po khat Iran Revolutionary Guard Corps te hian an mel ma te long le thlona an lo ti buai ve hle to ani pangana cyber attack mangin Israel ram chung ati buayang kumina po Iran ho ti ninge yarin cyber attack chu Israelin alo ma chon to ani parukna Iran hian Lebanon rama helpol atan puithin Hezbollah ho te mangin Israel US le Saudi Arabia ati buai le ang Al Qaeda mi le sa akhoi nual boka wangin firfia ka chen na mangin America le atho puiram te ati buayang President Trump chuan kumsang ni som ni electiona America mi puite alo tiam to ang ngein Afghanistan le Syria rama US sipai ral dawa ramumek te ako hodona Afghanistan na US sipai sangli zanga ummek te atangin sangli zanga ako hoanga Syria rama US sipai sang thum omatangin sangli zanga ako kirdon bokani heti mek lai hian Baghdad khopuya US embassy le ramdang IO te chen na mun green zone anti mei uluk taka ven himna an kalpuina New Baghdad Al-Afdar district chu tukin khan rocket palimangin ka ania akap tu te hi ka type Hezbollah pol anni anringani US din mun hi khovel tan apoimo lea Middle East Horn of Africa le Southeast Asia le South China Sea tuipui buaina te America chu khopui veng tu ang main achet angai thinani US chuan South China Sea le East China Sea tuipuya China boruak vodainan a indo thlona nuclear ral thuam phurchi US Air Force B-1B Lancer bawmbar te chu Andersen Air Base Guam Island atanga thlo chua tirin China ramin akei pui sahau hlur South China Sea le East China Sea tuipui chunga tholeni November ni som pasari khan athlo kwal tir vela China Air Defense Identification Zone an thlok lu thialani China hianama thu in Air Defense Identification Zone siamin South China Sea le East China Sea tuipui chunga thlona thlok tu reng da chuan ka thak pal anni lo nan China Air Defense Controller an hril hrema saturani atia US le Japan chuan hei hi an pom ve thei lawani engwangin nge US Air Force te hian B-1B Lancer bawmbar an thlo tir kan ti chuan China hne na hriat tir na deng khong le khau tak apek na ani China le Taiwan in kar boruak lumchho meka Taiwan thlawang a hauna ani thei bokang